Jinavên Danûçiyana Radyoya Denge gelden başgodarın heja îro 28 Haziran 2024 înê li Brükselê saat 13 lamede çarde. Em ê nûçeyên ava rojê pêşkêş bikin lê pêşî çend sernûçe. Malbatan ji bo çûyîna İmraliyê serlêdan kirin. HPG tekildarê êrişa dagirkeriya Tirk a li navçeya Şirnexê Elkê daxuyanî da û nasnameya çarşîdan eşkere kir. Dewleta Tirka dagirker li gundê Eldeç ê min biçê welatiyê qetil kir. Murat Karayılan got îro gerîla Brehê Zîlan têkoşînê dikin diçin ser dijmin. KCK Şeyh Seyid û hevalên wî bi bîr anî. Ji bo beşdarbûna mîtînga sibe a li İstanbulê banga tevlîbûnê hat kirin. Dubare dem başgodarên hêjan dest bi berferiya nûçeyên xwe dikin malbatan ji bo çûyîna İmraliyê serlêdan kirin. Mehmet Öcalan birayê rêber Abdullah Öcalan û Asiye û Mazlum Dinç, Ali Konar birayê Ömer Hayri Konar, Polat Yıldırım birayê Hamile Yıldırım û Meliha Çetin Kuşka Veysi Aktaş bi daxwaza hevdîtinê ser li ser dozgeriya Komarya Bursayê û Müdîriyeta Girtika İmraliyê da. Serlêdan ji bo hevdîtinê bi rengekê keyfî têne red kirin ya bê bersiv têne hiştin yan ji piştî bi mehan tê ragihandin ku cezayê dîsîplîna hatiye birîn. Nayê zanin bi cezayên dîsîplînê bi kîjan hincê tê tên dayî. Navên deragihandin çepemeniya HPG bi daxuyaniyekê tekildarê êrişa dagirkeriya Tirk a li navçeya Şirnexê Elkê daxuyanî da. HPG diyar kir ku 20 Haziranê di êrişê de gerîla Brûsk Rûstem Kamuran Odoso şehîd bûne û hagot wê bîranîna hevriyên me timî pêşengiyê ji têkoşîna me re bike. Navên deragihandin û çepemeniya HPG diyar dike ku 20 Haziranê li herêma Elkê divê êrişê de gerîla Brûsk Rûstem Kamuran Odoso şehîd bûne û daxuyaniyê xwe wiha didome. Bi îddia û biryardariyeke mezin van hevriyên me berê xwedan ciyayên Kurdistanê tevahî cewhera xwedan têkoşînê û bi vê yekê bûn rûyê pir û pak ê şerê li dijî dagirkeran. Ew nûnerên beşdariya fedayîtiya Apoyî bûn ku salên herî xweş ên ciwantiyê dan azadiya gelê me bi vê yekê ji tevaya ciwanên Kurdistanê re bûn mînaka biryardariyeke berxwedanê. Li ku derê li dijî gelê me êriş pêk bihate hebûna xwe ya li wir weke erkeke şoreşgerî dîtin. Bi vê yekê ispatkirin ku gerîla şervanên azadiya gelê Kurdin. Hevriyên me di pêvajiyeke welê de ku dagirkeriya Tirk li dijî gelê me konsepta tasfiyekirine xiste bû devrê bi îddia û biryardariyeke mezin berê xwedan Bakurê Kurdistanê bi sekna xwe ya milîtanî karibûn bersiva herî mezin bidin dijmin. Hevriyên me bi çalakiyên li dijî dagirkeran bûn tolhildana ji zext, îşkence û komkujiyên giran ên li dijî gelê me. Ew ê bîranîna hevriyê me Brûsk Rûstem Kamuran Odosos timî pêşengiya têkoşîna me bike. Bi van hestan di serî de malbatên hêja yên hevriyên me em ji tevaya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan wihane Basrî Cîn bi nasnav Brûsk Kato, navê dayîk Hanife, navê bav Halîl. Li Şirnexê ji dayîk bûye 20 Hazirana 2024 li Botanê şehîd bû. Sefer Temel bi nasnav Rûstem Çekdar Kato, navê dayîk Heybet, navê bav Sabrî. Li Şirnexê ji dayîk bûye 20 Hazirana 2024 li Botanê şehîd bû. Yılmaz Sala bi nasnav Kamuran Teyrebaz, navê dayîk Gülsüma, navê bav Nazım li Colemergê ji dayîk bûye 20 Hazirana 2024 li Botanê şehîd bû. Arvîn Hüseynî bi nasnav Dilsoz Gabar, navê dayîk Ferîde, navê bav Kemal. Li Şaho ji dayîk bûye 20 Hazirana 2024 de li Botanê şehîd bû. HPG di daxuyaniya xwe de bi berfirehî qala çar lehengên Botanê kir. Pêşî derheqê şehîd Brûsk de wiha dibêje. Ji malbateke welatparêz a ji navçeya Şirnexê Elkê
الکیه هید زاروکاتی خود تکوشینامه آزادی ناسکر لدیج زخت و اشکنجین دجمن به هرس برابو اوری قرکر اداگر کریا ترک لدبستانا وی زیده تر ناسکر 2006 شهادت قسمامه وی امین جین بناسنا بوتان ساسون برویدا لگرنک شورشگری لزاپه 3 سالان تکوشینا خومشان و پاشه جبوشه لدیج دایشه بر خدا روژاوا پشتی پرورده خوز بچه باکوری کردستانه و اف پیشنیاراوی هات قبول کرن لکاتوی تکوشینا خو دوام کر لگلک چالاکیان ده جه خو گرد لوی درجی حتی هناسه خو داوی جبو آزادی گل خو بو خودی کت هپگل سرشید رستم جیوان آگاهیان ده جگون ستکاره یه نوچه شرناقی الکیه دناوا مالبات و در دوره که ولاد پاریز دمزنده به جبر هید زاروکاتی خود بو شاهد شهادتان لنزی دبستانه بو خودی هلوسته که تون و دسالا پیشی ده دبستانا پرگالی تریکان سالین درش خباتین میلیسیه کر 2011 برای وی جولی تمل بناسناف چکدار بی شباب لگلی تیاره شهید بو 2012 خسب به گریلا لیجی بر خباتین استراتژیک افداخوازا خود تعلق کرد 2013 لهرما کاتو جیرکا بو گریلای که آزادیا کردستانه پشتی 3 سالان خباتا کاتو جیرکا در باز هرمن پاراسنا ین مدیای بو و که هورین خو بروسک دمکل روجاوا دشل دیجی دایشه ده جیه کرد به خباتا خویا تیبت گلک هورین خو بساق و سلامتی یهاندن جهوان ده پنگاوا شورشگریا جنگا خبوره ده جیه خو کرد هر دو خز بچه باکور کردستانه و دی سال هرما بوتانه وگریا لوی دره و که زاروکه که اگید ای بوتانه بو شروانه که ویرک حتی هناسه خویا داوی شرکر هپگل سرشید کامران وان آگاهیان ده تمنه که پچوک ده تفگره آزادی ناستیکه به هر سال دیجی پولیتیقین قرکرنه ین داگر کریا ترگرابو او وکه هوریا خوی روستم همان سالی بر خدا رفن آزادی لولوتکین ظاهر و سیدس بگریلاتیه کر لهرما آوا شینما لدبستان اپراسیون یاشید محمد گویی پرورده خوی گرد 2015 در باس هرما جیلو بو و 2017 هان دیریشه که داگر کریا ترک ده لوی دره بیریندار بو پشتی دمکه کن دی سال تکوشینا خو وگریا و 2019 آن اکادمیا شهید ابراهیم بیشتاری پرورده بو لسر پیشنیارا خو 2020 بر خدا هرما سرحده و جبو تداوی لهرما بهدینانه وگریا لب اصرار دی ساخوز بچه باکور کردستانه و ویجاره لهرما بو تانه بو خودی ارک لوی دره دی شرط و مرجین هری گرانده تکوشینه که بین آبر کر هپگل سرشید دل سوژی و هاد بیجه جبر سکنا مالباتا خواه هید زاروکاتی خوده کردایتی ناز کر 11 سالان دبستان پرگال خوند لی بریوی هر لتکوشینه بو جبو دبرا مالباتا خواه کل بری کر و راستیا داگر کریه لچار آلین کردستانی ویدمه باشتر ناز کر جویه که بباندور بو و پشتی لی کولینه که لسر پکه که 2018 بر خدا ناو رفین گریلا لقندی لی پرورده خواه پیشی گرد بجوشه که مزن پشتاری خباتان بو خیالا ویا هری مزن چوینا هرما گاواره بو و پیشنیارا چوینا وید هرمه کر افداخوازاوی حد قبول کرن و بر خدا باکوری کردستانه تبکو کردکی سوران ایج روشلات کردستانه بو ددمکه کنده زاراوای کرمانجی فیر بو وکه کسیته که نتوی بو خودی تکوشینه که جشاو حتی بوتانه و به واته کرنا سیلورین داگر کریه ترک جنازه اندام هپگ 24 روزن لمورگه تسکناندن جنازه اندام هپگ کده انجام به مبارانه دسی حزیرانه ده لهرم دنابرا الباک آوانه و گوه جوله مرگه ده شیانا شهید بوبون بروژای یه لمورگه تسکناندن ناسنامه اندام هپگ نهادزانین و لمورگان خوشخانه پرورده و لیکولینا یا هرمت سکناندن هادزانین که تداوی دو اندامین هپگ یند همان بمباران ده بگیرانی بیریندار بویشی دومه
دیریچا دولتا ترکا داگیر کر لدیجی گونده که باکوری من بچه شین یک شهید بو و یک جبریندار بو. نوین در آگاندرا میسالشگری من بچه تکیلداری ایریشان اف آگاهی پارو کرن. چته این دولتا ترک شویدن بو توپان ایریشی گونده ال درج کرنه. دیریشه ده ولاتی بناو ابراهیم سمو اچلو 5 سالی شهید بو. ولات خالد کامل الهلال 26 سالی جسش سر خواه بریندار بو. کامل الهلال لنخوشخانه من بچه ده درمان کرن. اندام کمیته به براپیک که مراد کارایلان بو میوان رادیو همه رادیو دنگه گل مراد کارایلان شهید ما حزیران یک ببیرانی لسر واطه چالاک فدای یا زینب کناجه بناسنا و زیلان سکنی مراد کارایلان گود ایرو گریلا بره زیلان تیکوشنی دکن دچن سر دجمنده دست پیکه دا ریبرا پو در حقی خواه فدا کرنه دا یعنی فداکاری دا وصا تمثیل لی پراتیکی مشان و ایدولوژی هاتی آوا کرن سرویهیمی آوا بو انگو تو جبونا نرخین پیروز وکه آزادی حقیقت گر فداکاری نکی تو نه آمده بیخواه فدا بکی تو با دوزه جی نکانی بمشی بده شورشگر کردستان دبج فدایی بونی را آماده به شهادت را آماده به دی بده برچاو یعنی و ایدئولوژی سروه هات استراندن زبون آوه ده تفگر مدا سکنا فدایی وصا دست فکر ده هبو زیلان وصا ده سردمه که تقتیق ختماندن هبو هنک تنگاسی جیان ده بو وصا بریک و پیک اف چالکی بخواه آماده کر و پیکانی و بسرخست وصا بو تقتیق درکتنک وصا بو ریبازه که نو شخال سروی ریبازی پش را مدید هزه تایبت چه بونو وصا وک بو خطکه تکوشینه نفساندن آخواه هجادا مکتوب آخواه دا دبی ها گر کش جان من بیتر چه هبیا منه بدایه یعنی حالی خواهی ایدئولوژیک دبی مروف جبو پاراستنا ریبرا پو جبو پاراستنا تفگره وصا هر تشتی خواه کانه بده روح فدایی وصا تمثیل کر حوال زیلان ارتش بونا جندا بو هزک به طایبت وقت جنک کردستان آزادی خواست به چالکی خواه کری هز دا توایی حوالان دوباره هیدی هر کو کی پیعسیا توایی جواک هز دا یعنی جن چوا دکانه به ایراده چوا به چالکوان چوا خودان جسارت به و جن چوا کنه ده استی هری جور دا خودان چالکیاک مزن به او را برکر و طبی الهام دا جسارت دا پیشیا ارتشبونا جن بکر شورشا هشمندی که منگهین پرسکری که وکیوی و پرسکری که جن چاره سر بکن پیشخصن چه نکرنه تنه ریبر آپو به پارادیگما پیشخستی این دست پیکه دا نو دبه جن ببه هیزو ایراده حیا کو مروف دستلاتداریا ظلام 5000 سال رخنه نکه و حیا جن نبه ایراده لسر ویهمی شورشا جن نبه جن آزاد نبه و جواک جی آزاد نبه انگو پارادیگم ریبرا کوی دوا چرچوه دا حوجه هبو جن خورد ببه هیزو ایراده işte زیلان دورده رول لیست انگو زیلان جن جبو ببه هیزو ایراده دوا چالکی خواه دیروکی رولکه مزن لیست جبو چالکی رهول زیلان ده تکوشین آزادی ها جن دا تکوشین آزادی ها مگشتی دا رولکه خواه گرینگ هیا روح زیلان بون به ناو مدا ناو رفع مدا خورد بیا خورد بیا به وی روحی ام هیرو تکوشین دمید مشینه تفسیر کاتی کنسر و براکیجه که بدا خویانی که شیخ سید و حوالی الوی بپیرانی
Serokatiya Komiseri Berakeceki bu vesile salvegere darvekirna Şeyh Seyid ve hevalenviyen doze da xuyalekên viskî weşan. Keceke de diyarkirin ku têkoşîna Şeyh Seyid ve hevalenwî ji bo gelê Kurd xwedî girîngeke mezin û ev nixwarin kir. 29 Hezîrana 1925 Şeyh Seyid û hevalenwî ji alî dewleta Tirk ve hatin darvekirin. Bu yere darvekirina ya Şeyh Seyid û hevalenwî şopeke kur li ser gelê Kurdistanê hiştiye ku ticaran nehatine ji bîr kirin. Weke tevgera azadiye ya Kurd em carekê din Şeyh Seyid û hevalenwî bi wesîleyê salvegera darvekirina wan bi bîr tînin. Em hemû şêdên şoreş û demokrasiyê bi minnetdarî bi bîr tînin û li ber bîranîna wan bi rêzdarî bejna xwe ditewînin. Keceke daxuyakirin ku darvekirina Şeyh Seyid û hevriyên wê yên dozê encama zihniyeta înkara Kurdan e. Ve avabûna Komarê re hebûna gelê Kurd hat înkarkirin sozên hatibûn dayên nehat girtin. Gelê Kurd ji mafên xwe yên netewê yên demokratîk bêpar hatin hiştin û bêhukûqî hatin hiştin. Şeyh Seyid û hevalenwî li dijî vê siyaseta înkarê û neheqiyê têkoşiyan. Ji ber vê yekê têkoşîna ku Şeyh Seyid pêş xistiye di dîroka Kurdistanê de xwedîciyekê girîng e. Ji aliyekê din helwest û têkoşîna gelê Kurd alî dijî înkar, tirnekirin û qirkirinê îfade dike. Dewleta Tirk bi komkujî darvekirinan xwest pêşî li vê însyanê ya gelê Kurd bigire. Ji ber vê yekê rêbera post serhildana Şeyh Seyid wekê dîroka destpêkirina qirkirina li dijî Kurdan penasê dike. Kecekê dibêje tevî ku 100 sal di ser vê bûyerê re derbas bûye jî dewleta Tirk zihniyeta xwe ya mêtînger, qirker neguherandiye. Îro ev siyaseta mêtînger ji alî desthilata faşîst û qirkera AKP MHP ve tê temsîl kirin û meşandin. Dixwazin di sedsala duyemîna Komarê de tevgera azadiyê ya Kurd tasfiye bikin û qirkirina Kurdan bi encam bikin. Têcida mutlaq alî ser rêbera po êrişên sergel û tevgera azadiyê êrişên dagirker ên ser rojava vala derxistina îradeya gel a bi polîtikên dardêkirina şarêdariyan û pêkarînên şerê taybet bi vê armancê ve girêdayî ne. Lêbelê gelê Kurd berxwedana herî berfire a dîroka xwe li dijî faşîzma AKP MHP raxis pêşçavan û pêşî li vê yekê gir. Hevserokatiya Komiseri ve Berakeceke di dawî de bank li herkesê kir ku li dijî zihniyeta qirker nijadperest a desthilata AKP MHP têkoşînê xurt bikin. Hevserokên Dem Partî Tülay Hatîmoğlu û Tuncer Bakırhan helwesta li hemberî cenazeyê Şefik Esen hate nîşandan şermezar kirin. Tuncer Bakırhan li ser hesabê xwe medya dijîtal peyamek weşand û got di nava du mehan de 5 girtiyên nexweş bi mirinê re rûbirû hatine hiştin. Girtîgeh girina kampên mirinê. Li dijî girtiyên nexweş hukûqa dijminatiyê tê meşandin. Bê ku birînên Esen verin nuxmandin cenaze ra destî malbata wî hatiye kirin. Tiştên li hemberî cenazeyê Şefik Esen hatiye kirin şermaherî mezin ya vî welatî. 1 sal û 3 me cezayê girtiyê nexweş nehate paşxistin. Nexweşiya wî jî nehate tedawî kirin. Ev tê wateya kuştina bizana bûn. Li girtigan têcî tê îşkence û mirin heye. Hevseroka Dem Partî Tülay Hatîmoğlu jî got di van mehên dawî de Yıldırım Han, Rêber Soydan, Ercan Çakar, Ergün Akdoğan û Şefik Esen di girtîgehan de jiyana xwe ji destan. Ev desthilatdariya ku herkesî ji 7 salî heta bi 7 salî terorîst îlan dike û digire bi muameleyeke li dervê mirovanî re wan bi mirinê re rûbirû dihêle. Li hemberî cenazeyê Şefik Esen bêrêzî û bêahlaqî hatiye kirin. Tiştên ku hatiye kirin di tu olan û tu hukûkan de nîne. Dijminatiyek li dijî mirovaniyê ye û di dijî dijminatiyê gelê Kurd e û ti sînoran nas nake. Divê li hemberî vê zilmê li her qada jiyanê têkoşîn were kirin. Barış Kılıç esih salın girtibû ji girtikê hat berdan. Barış Kılıç ji girtika tîpakeya a navçeya DP-ya Xarpêtê girtibû 30 salın girtibû piştî cezaya xwe qedand hat berdan. Rêveberên Komelê alîkariya malbatê girtiyan Tuayder û Dem Partiyên DP û ferdên malbatê Kılıç li ber hepsê pêşwazî kirin. Kılıç piştî pêşwazîkirinê li gel malbata xwe çû Dêrsimê. Barış Kılıç çarê tirma 1994 li navenda Dêrsimê tê girtin. Li dadgeha Ewlehiya Devletê DGM ya Amedê tê da rizandin û cezayê müebbetê lê tê birîn. Kılıç bi dorê li girtikên Maraş, Meletî, Bursa, Edirne, Semsûr, Eskişehir, Xarpêt û herî dawî li DP girtîman.
بیستونه حزیران لی استانبول دیج داگیرکریه دستلات AKP MHP و غصب گرنا اراده گل و میتینگ که مزین بیلی دارخستن میتینگ ساعت 19 هان لقادا کارتله د میتینگ ده و داخویانین چپمنی یا هیزن کت آیشتی و دموکراسی بخواندن و هفشاردار جلو مرگی ویان تکچه اخافتنه که بکه هر و هنرمند Onur Akın, grup Adalılar و Arhan ve derkevin serdike. Pişti mitinge 3 Haziran meşa bina ve rezgirtin acı bu irade ve İstanbul'e berbiwane ve despi bike. Meş ve 6 rojan bedome. Çalıker ve sisiye tirmeye bigejin wane o jivur be avayke girseyi berexwe bidin cölemerke. Seruka komite amadekara mitinge Saadet Fırat tekildari amadekariyan ve haxibi. Saat 18 hande girse ve ji Ravoskeha Başake yalı Kartal'e bu korteje kemezin ber ve kade ve bimeşe. Herkes ve renk u deng yahud kortejede cih bigere. Saadet Fıran bahsa politikayında sılatı yelne sergelan jikir u ev bankir. Ev miting berdovama yekitu hev pariyeye. Vataya avakirna jiyaneker nuya behevreye. Bangameli herkesin bir valatı dijin o aligiri demokrasiyene jibu jiyanek vekhev jibu jiyaneke veke muruvan verin tevli mitinge bibin. مقاومه اسلامی عراقی آماده بونا خویش بو در خسنا لشکرین ترک نشان دا هزا سوز و حقیقت یا اینیا برخودانا اسلامی عراقی مقاومه وای لسر ایشن دولتا ترکا داگیر کرده خویانک دا وحاد کتن دوی جوینک لزگین لو پارلمنتوی وره پیکانون و دربار لشکرین کشان و ایریشن دولتا ترک ده هلوستک به نشان دا امجو بو در خسنا هزین دولتا ترکا داگیر کرده خاک عراق و هرم آماده نه مقاومه İslami gud devlet atır serveriye valat Irak'ı bin pedike u peşiya çeteyin daişi jivedike. Dvedemildes dev jihezen devlet atır kadar kiraj haka Irak'ı vekişin. Eğer vene kişiye gelin Irak'ı ile hemberi ve bin peykirne peyden namine. Dve devlet atır ku hemu devletin ciran zanı bin ku serveriye Irak'ı xetal sore. Eme be hemu hezakwe haku gele kwe bu parezin. Em banklı deslatariya navendu heremediken ku pengavek ciddi u lezgin bu parasına valatiyan jivan erişan baveje. Laliyedin rexnasi pitiji dohra gehandı bu kuduna deh rojen boride devlet atırka dagir ker bu saatan tank u hezaran leşker aniye navxaka herema Kurdistan'e. Sipiti Diyarbakır Armanca Türkiye gişner çayı heft tabak yelle şela dizeye u dagir kirina reze çayı gariye. Endame peymana PKK'nin Irak'ı felakhabati gut erişen Türkiye aramaya Irak'ı tek dibe felakhabati ajansa Rojnev Sıraqı u dazanı ko erişen devlet Türkiye'nin Irak'ı bandore keneyini le evlekari u aramaya Irak'ı dike gut dibe jubur havastandına bepekinin Türkiye Seruk Veziri Irak'ı tedbiren pevis bigere. Felah xelabi dazanı ku Armanca devlet atır kadagir kirna Şengal Ninova Musul hevlerdi Hoku Süleymaniye evji Armanca geleke xrab u divede dijberiyek tünt benişandan. Felah xabati Balkşan Serdana Erdoğan ya ve daviye ya Irak'ı gud Sedam u encama Serdana Erdoğan ne hateş gerekirin. Evjili hevkirna her do ali andı de xuya kirin. Pevüsteci bu parasına serveriye Irak'ı xelken Irak'ı dijberiye xwe nişamde. Mehmet Zeki İrmez de Sılatari AKP MHP Lixwezaye terör edimeşine parlamenteriden parti Mehmet Zeki İrmez lehemberi operasyona dagir keriya elke u brina daran bi destê cerdevalan nerazi bu nişanda ugud de Sılatari AKP MHP lidici Artigariya Kurdistanê terör edimeşine İrmez Diyarbakır ku ji sala 2018 û vir ve teybeti li Şirnexê ji 8 daristanên li herêmê hatine tünekirin. Evde Sılatari nerazi bun û dijberiya gel jî li ber çavan nagire. Dibêje hûn bixwazin naxwazin ez ê daristanên we tune bikim. İrmez dîmenê tunekirina daristanên li bey tûşeva jî parvekir û got her sal bi destpêka demsala havînê re bi destê cerdevanan daristan têne birî. Darên dibirin jî bi kamyonan dibine riha û dîlokê. Îro jî ew wehşet û qirkirina li Erdîgariya Kurdistanê dewam dike. Divê gelê Kurd vê qirkirinê qebûl neke û rabe serpiya.
Herema Sefeniye ya Diroki bi dinamitan te tunekirin erişen devlet atırk enletici xweza çandu ekolojiya Bakure Kurdistan'ı bena berdudome. Bi salaye heremen cudi besta u gabare ye şirnaxê de hedef artêşa Tirk û cerdevanan de. Li hêladin şirketên Komir, Xîs, Petrol û her wiha ennêzê AKP jî xwezaya Şirnaxê talan û wêran dike. Yek ji wan şîrketa jî şîrketa parlamenterê AKP'yê Mêrdînê û karsazê AKP'yê Süleyman Bölünmezek û weke berpirserê talana li Herêmê tê naskirin. Şîrketa Bölünmez a derxistina Komirê li Herêma Sofînê ya Cûdîk û ciheke dîrokî û girîng e ji bo derxistina Komûrê dînamîtan diteqînin. Herêma Sofîniyê weke cihê keştiya Nuh li Sekînî tê zanîn û ji ber teqandina dînamîtan zirareke mezin dikîje. Di wêneyên li Herêmê hatine kişandin de talana ekolojik a li vê qadê hatiye kirin ve eşkereyê tê dîtin. Dînamît ji bo bi destxistina Komirê li cihên cuda yên çiyê tên teqandin û zirareke mezin dide xwezayê. Kevirên ku di dema teqînan de gêr dibin û belav dibin bi maşîneyên mezin ên înşaatê ber bi kanê ve tên veguhestin. Li dijî biryara walîtiya Dêrsimê ya girtina riyan bertekat nîşandan walîtiya Dêrsimê bi hinceta çalakiya Motofest êya li ser geliyê Mozirê ji noxteya polîsan a Kemerbelê ya bajêr heta ser riya xoza tê rêgirtin. Walîtiyê ragihand ku riya behsê xeberê ji saet nihan heta 18 de jî trafîkê re girtibe. Rêxistira Partiya Kedê MHP ya Dêrsimê bi daxuyanekê nivîskî bertek nîşanî biryarê da. Rêxistina MHP bertek nîşanî girtina rêbêja Dêrsim Pîlûrê da û got ku walî ji bo keyfa xwe ya motorê rêgirtiye û bi vî yekê re mafê geştê yê gel bin pê kiriye. MHP got ku tişta walî kiriye Sûce MHP diyar kir ku ji hemû encamên neyîniyên mihrîcana derdikevin walîtiya Dêrsimê berpirsyarê. Milisên HBDH li Bursayê fabrikayek damber agir milisên berxwedan qehreman ên HBDH daxuyaniyek weşand û got weke bersiva li operasyonên leşkeriyên berfireh ên dewleta Tirka faşîst dagirker ku li Bakurê Kurdistanê dijî gerîla dimeşîne di 19 Hezîranê de li Bursa Orhan Gaziyê fabrikayeke veguherîne ya kezekî faşîst ku konteynereke di nav de hatiye şewitandin. Di daxuyanê de hat ragihandin ku ji ber şewatê xizareke mezin a matî rû da wesayîtên di hundirê fabrikayê de bi temamî şewitîne. Devleta Tirk dixwaze mîna Hamasê li Hizbullahê bike. Rojnavan Hîva Ahmed di nirxandina xwe ya îro de dibêje Devleta Tirk a dagirker bi hevkariya hêzên komploger bi danîna qewîmiya li şaredariya Colemêrgê rojeva serekeya gel guherand. Armanca serekeya berfirehkirina kampanyayê azadiya rêbera Poçarê Sêriya Pirsgirêka Kurd bû. Erdoğan bu guhertina destura bengehên ya Tirkiye jî aliyên siyasî û civaka Tirkiye mujûl dike. Hevdîtirin bi serokê giştiyê CHP Özgür Özel re jî têkildarî van mijarane. Medya qesrê jî bu amûrê herî baş yê guhertina rojevê. Hîva Ahmed wiha dewam dike. Xelkê din ku Erdoğan, Bahçeli û artêşa Tirk li ser rawastiyan pêkarina hilbijartinên şaredariyên li Rojavayê Kurdistanê bû. Li aliyê siyasî, dîplomatîk û askerî de êrişî rojava kirin. Berdevke Wezareta Karên Derve yê Amerîka jî bi daxuyanekê dijberiya welatê xwe ya li dijî pêkarina hilbijartinan eşkere kir. Carekê din eşkere bû ku Amerîka, Awropa û NATO destekê didine Dewleta Tirk. Li aliyê din Dewleta Tirk a dagirker dizane ku İran di vê demê de nikare müdaxaleyê rûşrata navîn bike. Ji bo wê jî AKP, MHP û Hudapar plan dikin ku derbeyê li gelê Kurd û tevgera azadiyê bidin û hem jî bi lêdana Hizbullahê rejima Îranê jî lawaz bikin. Eger NATO, Amerîka, Awropa û Dewleta Tirk êrişî Hizbullahê bikin, İran di mercên îro de wê nikaribe dijberiya xwe nîşan bide. Rojnavan Hîva Ahmed herî dawî dibêje Dewleta Tirk a dagirker saziyekê kirekirî ya modernîteya kapitalîst e û dixwaze şer li rûşrata navîn weke derfeteke bikarbîne û li dijî Başûr û Rojavayê Kurdistanê êrişên dagirkirinê bike.
Yerêje bi bonêya salvegera xwe ya çaran daxuyaniyek da û bank li tevayê jinan kir ku sîstema xwe parastin û rêxistinê xurt bike. Daxuyanê Yerêje bi vî rengî salvegera çaran adamizrandina yekîtiya ragihandina jin Yerêje di serî de em di serî şopdarên mezin ê heqîqetê rêber Apo li tevayê rojnamevanên jin û li ketkarên çepemeniya azad pîroz dike jî ve dibêjin. Pergala Netew Dewletê di serdemê de ji bo hebûna xwe mayînde bike polîtikên şerên taybet ên talan qirkirin kuştin parçekirin dardekiriye û bin pêkira mafan wekiriya xelasiyê dibîne. Ragihandina jin azad xwe li ser xeta gurbetê li Ersûz û sakîneyan bi rêxistin kir û bi cihê ronîkirina rastî û bilindkirina têkoşînê. Bi çirûska şoreşa Rojava Bakur û Şatê Sûriyê re jinan di nava refên têkoşînê de cih girdin. Yek jî van refan ji qada çepemeniya azad bû jina xwe di vê qadê de bi rêxistin kirin û xwestin bibin reng û dengê xwe. Li ser bingehê vê bingehê bangê me weke rojnamegerên jin li Bakur û Şatê Sûriyê me di 28 Hezîrana 2020 de xwe bi navê Yekîtiya Ragihandina Jin Yerêje ragihand. Di salvegera çaran a rêxistinekirina xwe de weke Yerêje soza dewamkirina şopa heqetê didin. Em ê li hemberî her cure pergala Zayend Perez dagirker, tundrev ku civakê xwezayê û dîrokê qir dike têkoşîna xwe xurtir bikin. Bi vê bonê em bank li tevayî jinan dikin ku sîstema xwe parastin û rêxistinkirinê xurt bikin. Nûçeyama dawiyê li Îranê hilbijartina serokkomariyê dest pê kir. Li Îranê hilbijartina ji bo çardemîn serdema serokkomariyê dest pê kir. 61 milyon hilbijêr ji bona deng bitin çûn ser sunduqan. Dengdayîn li seranserê Îranê saet 8 sibehê de dest pê kir, saet 18 de wê bi dawî bibe. Lîderê Olî Ayetullah Alî Hemaneyî piştî dengê xwe bikaranî banga beşdariyê li gel kir. Du namzetên muhafazekar di lehê namzetên muhafazekar de ji berebaziyê vekişiya bûn. Yek ji namzetê reformîst Mesûd Pezeshkiyan, sê jê namzetên muhafazekar bi tevayî çar namzetê di vê hilbijartinê de cih girtin. Li gel Mesûd Pezeshkiyan serokê Parlemenê Bakir Kalibaf, sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariyê Saîd Celîlî û Wezîrê Berê Karên Navxweyî Mustafa Purmuhamedî di vê berbaziyê de hene. Hilbijartina Îranê piştî Serokkomar İbrahim Reîsî û Wezîrê Karên Derve Emîr Hüseyin Abdullahiyan di qazayekî helîkopterê de mirin bi awayê lezgîn hat organîzekirin. Li Îranê rewşa aboriyê jî her diçe ber bi xirabûnê ve diçe. Li aliyê din qeyranên herêmî û navnetewî zorê didin reveberiya heyî ya muhafazakar. Lewma jî îhtimal heye namzetê reformîst Mesûd Pezeshkiyan qazanç bike. Belêgodarên hêja min nûçeyên nîv roj pêşkêş kirin ji bo godarkirina we spas demiş.